Voin hi marchin somni pali sang ni le somni paruk thole ni ania tunlai chu Ruatfela nu le ZK bai karte social media FB lama anin sang sak maya ni ni kalta a Ruatfela nu thuziak toy te hi kan chiranga ti chuan ZK bai kar ron chan le ngalna kan ngai thachun zom donia ti chuan talk show emo media platform lian lama anin chal tau don le don lo kan tha thei don ani kan soi bel luk du chu viewer te zona a lo nan atop thleng lo ngai thama save phot thin ula alom leang le I han ngai thatanang le ZK biker midoi zeple minghet lo adoi awanga athu post comment off tat hi talk show host le YouTuber ten min interview se kati thodun nge ila ti in aron ziaka tuna ZK bikeran entin nge achan I han ngai thachun zom teang kan rama hian our soul our lane zong poin mong ko tha nen lam an debate tluk jing to lutuk nima sela kan namtan eng thil ro pui ma an debate chuak ngai lo a hut zong le a huo zong ni ve lovin lar khel lovin ming that tum lovin mi pui te ma a thiam chan tum ran bok hek lovin pathian tharau hroina zokin mal tat rek pa in documents poimo el tiang hai chuak zongin ma la ila kan namtan athazok dayang highway road construction kai noya kan ram environment manga diklo taka cheng vai bel chetam tak ei ruk na nasat tak in phum ru zong hi documents nen hai chuak vek ila atuar tur te chuan tur mai ro se chutiang ei ruk na in thup zong chu kan lep se vek anga tin chutiang ei ruk na lo zel turpo kan no ping mak to don ani ram hilal pata ani leivung thingle mau zong nen hian chu wangin environment hi sum siam nan man athiang lo ei ruk athiang lo ei ru chuan lalpa ta an ei ruk sakti na ani mai zoram leilung le achunga thilom zong te hi lalpa ta vek ani wangin hei hi kul chung mumang effect ani Facebook comment ka close lo social media khoi tai ma deu tar chehot deu te hi chu khet hiamila nima sela la thalai tak social media khoi hat ve thosi application settings omzia hello kan la tam viau hi chu amol thak deu ani Facebook hi social media application pakhat ania khovel puma kan mang ani mi fel tak an online mi sual tak an tam boka chowang Facebook siam tu te hian security le privacy settings thatak an bil tel thap ani social media ngangania mi nang lo pui kan phone khoma mi thatak an online mi hlau pui mi bum tu ringot zongte engama ma ami poisoi khe mi alote mi mal tak po mi za pa na nei reng lo trong kam bol hlo le tla hol tak man khe mi alo tin fake account theng po a mang zur reng hi an tamani chowangin puzukar bak te pol hian an Facebook mang tu te security le privacy an ngai poimo sak a chowangin duang taka security le privacy an set thei turin an siam tel ngal vek ani chungzinga chun profile te po hi lok thein an ron siam chhota zela chu adu duin mangtang kain an profile an loka then khat line chu an han soi sel ringot zela amol thak lulai deu ani an account ania an duin an setang chu soitur tam deu kanaya ma se tlak du alovin keipo ka Facebook settings si ka ham si trick ti kan soi ve mai ni he tu na hian screenshot karonda chuaka friends ka du tam lo khop maya zanni somsari pani lek kanei ve tratani hut le huo ti te tam te hi ka ngai sang lo tin lam tang hi ka zong ngai mi alo mal tlat thang kania mal din zel mai hi ka du danani nima sela chutiang kani reng la ya min support du tu apiang ero chu lom takin kalo pom thin ani social media hian fake account le ril ru chuk chu deu an tam wangin friends nei dua ka du lowa chutiang bok chuan like tunga te comment nga te share nga te kangai sang lo khop mai kan lalpa I suan than te ero chu tlem te ani ti hi ka se fu ngar boka chowang chuan claim hi kangai sang jok ma ani like share comment le friends nga ti vel hi chu tul ka ti lo ber te zinga mi ani
adu chon ka pin post chiar ula in hrathiam mayang chowangin ka uala hian amman na zong le fake account real rusuan kwal tak tak comment ka phallo ka account ni ka thu thu ni ka ham si tik ka ti kha chowangin Facebook nei tu te settings siam dan mangtangkain ka friend list nei ve chun tlem te comment hein ka set animai comment ka close ngai lo hrim atira tangkhan voi khatma comment ka close down lo comment a close adoi zep minti tu te hian hei hero se comment ka close lo tin Facebook le YouTube pa hian ka thule hla ngai thatu ten andu hun min biak po thei reng turin ka phone number 8575-883-775 katar lang nge thin doi zep ni ila ka phone number hi social media ka pholang haulawang hetianga mani YouTube channel le Facebook a mani phone number pholang reng hi chu anwang khopang eng ma hrelowa comment a close minti tu tar che hot deule offense hi social media world a hian mi hoizim falwa mol falwa ani ka post comment du chu ka friendly sa an omangai tina animai nima sela tar che hot deu ero chu ka friendly sa a omve ka phallo anasa e mai hlau